The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration. Nguvusele mbukeli ngiphinze ngikwemukele elihlelweni sive siyathuthuka luhlelo mbukeli lowatiko ukuthi likulethela intuthuko leyendakalako eveni laseSwatini libito lami ngingunokwazi ngwakadlamini mbukeli namhla elihlelweni sitakulethela sicephu lapho khona sitokuva kabanti ukuthi umgomo we decentralization policy of 2005 so uhambe kangakanani njengoba utodivela mbukeli endvuneni yetinkhundla jikelele itasichazela ukuthi lo mgomo utawusebenzisana kanjani nemthetho wetinkhundla local government bill umthetho loshoko mbukeli ukuthi hulumende akamikiswe esiveni kude sive singatohamba sigaba lesitse uma ngabe sithe ngalosito mbukeli asingene elihlelweni. Kulandzela ukuthi uhulumende wakuleli asukumise umkhankaso wakhe ukuthi kubuketwe kabusha umgomo we decentralization policy yekumikiswa kwahulumende esiveni ngalokuphelele lokuvakala ukuthi bese kwendlulelwe isikhathi lesithe ukhonile ukuthi akhethe libandla lelabuketa lomgomo we decentralization policy weminyaka wa 2005 njengoba waqala kubuketwa ngenyanga ya July ehotela eSpiki waphethela ehotela le The George Kamanzini ngenyanga ya September kuwo lomnyaka. Kulamalanga sekumele ukuthi isale yethulwa ebandleni letindvuna tembuso icabinet kude itotfola kucolwa kokugcina ngaphambi kokuthi yendluliselwe emakhosini alelive kude ukuthi ithole sibusiso sekuthi seyingasetshenziswa ngalokusemthethweni. Leli bandla lebelikade libuketa lomgomo we decentralization policy weminyaka wa 2005 belifaka ekhathi emalunga labekachamuka cishe enhlangothini etahlukahlukene ematikweni embuso kanye nato inhlangano letingekho ngaphansi kwahulumende phecelezi non-governmental organizations kanye nabo betindlu tetindzaba takuleli. Mabhalane lomkhulu yetiko letinkhundla kuphathwa kanye nekuthuthukiswa kwato make noNhlanhla Dlamini udvumisa lona libandla lebelibuketa lomgomo we decentralization policy weminyaka wa 2005 lathi umlangeni nyalo sewundluliselwe kulo libandla letindvuna tembuso. Uthi nyalo indzabakati lenkhulu labatukwayo kubuketwa kwelihlaka letinkhundla local government bill lapho khona litiko lakhe limatasatasa ngekuvakashela sive lesahlukahlukene ngekuthi sifake imivo yaso njengoba uthi kuhloswe ukuthi live lisale liba nemthetho wokumikiswa kwelisito lahulumende esiveni ngalokuphelele phecelezi i-single country wide local government system ngekusebenzisa indlela yokubuswa ngendlela yetinkhundla. Uthide eminyakeni lophelile sisesibayeni emaswati onke akhuluma litiko ke lisite nalibiyela etiko ngebuholi bendvuna sahlala phasi sabuka ukuthi esibayeni emaswati thina silitiko ngco akhulumeni ngathi sakhanza ukuthi lokuvele kaningi nguyo lendzaba ye service delivery ukuthi bantu bayakhala kakhulu ukuthi sikhona singihulumende sigcwele ema office kepha bona lisito lokufune balitfole kithi sithi 70 tembuso alufiki kahle kubo sibeseke sesithi ngoba siyabona ukuthi le gap solo nguwo lo umthetho lotawukhulumisa kumikisa ema services closer to the people sibeseke silitiko sesibhalela litiko lengcweti ukuthi alisibambise ngalokuthi sesihluleke kathathu kwenta lo mthetho ngabe ngikuphi la singendi kahle khona libe seliyasibonisa ke litiko lengcweti ngiyo ke lendlela lesihamba ngayo but ngingachaza nje kafishane lokuthi sihlulekiswe kokucala ngilokuthi umthetho bosolo sonke lesikhathi ufushwa litiko linye litiko letinkhundla kanti ngumthetho wesive ngumthetho welive ngumthetho lofaka onke ematiko nako lokunye lokusihlulekisile ngilokuthi le constitution ngendaka lokuthi bese misinterpretile ngoba bekuthi akumixwe nje lemisebenzi lekubantu kodwa akube netikhungo la utawufike khona ahlale khona atinte khona lo hulumende bese khanjiswa lemisebenzi khanjiswa letimali tiya kubohulumende labancane labataba basemakhaya sicabanga ukuthi ke bonkhosi lo sesiyibambe lapho sikholelwa ukuthi umthetho wethu utophumelela
libeseke litiko selibhalela uhulumende icabinet kuthi imane isibambiseke kule ndlela lesifuna kuyithatha. Yaseke icabinet malangeni seyisikhethela tindvuna tembuso letine kuthi atichube lo msebenzi. Indvuna yetinkhundla kuthuthukiswa nekuphathwa kwato ingusihlalo waletindvuna letine bese kube nendvuna yaka economic planning, indvuna yaka justice nendvuna yaka housing. Cha lenza bayaka decentralization iyabonakala nemiphakathi ngoba kunebantu abengosi netikhulu labasebena kanye netindvuna netindvuna tetinkhundla nebuchopho libe khona nelunga leParliament libe ingcenye yalomsebenzi ngoba lema structures afuneka abothetana lawa kwesike nasive kukhona lokusihluphile abonakale ayisolution eveni futhi nalama policies lakhona avume kungabonakali sinje ukuthi hawu nihlangene nje kuyawuba inhlanga zimuka nemoya ekugcineni kutakwendeka. Ngaphambi kokuthi leli live laseSwatini liqale lo mkhankaso walo wekubhala lihlaka lokumikisa lusito lwahulumende yesiveni ngalokuphelele ngemuva kokulayeda kwasosilo semhlaba litiko letinkhundla like lavakashela emave lamathathu nawo labuswa cisho ngenqubo lefanana neyakuleli. Lawo mave afaka ekhathi laseZambia, Uganda nelaseKenya kanti lokuhle ukuthi lawo mave anabo bobabe boshifu labasebenza ngetindlela letahlukahlukene kanti-ke futhi lamave abuswa ngenthandvo yelinyenti pheceleti idemocracy. Indvuna yelitiko letinkhundla kuphathwa nekuthuthukiswa kwato jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini usilandzisa kabanti ngaloluvakasho lwabo ngekutfunywa live. Indvuna yetinkhundla ihambana naletinye tindvuna tembuso besitfunywa ngilo live kulamanye emave emhlaba. Siyawuhlola lokuthi ingabe khona basebenta njani kuze kuthi sive labasibukile manje sibathumile siphile ngcono. Sihambile abantu benkosi mphathe sifundza safika emaveni lesikutfolile kokucala sifike sathola lo ukuthi kumqoka lokuthi vele lo hulumende mbamba kungabi ngumlomo lokuthi kufuneka ayele kubantu. Lo hulumende nathi siconcludeile noma ke sivumelene vele lokuthi kufuna vele agcine asuke ngalokuphelele embabane ahambe ayele phasi kulabantu kulamaswati. Nakahamba lo hulumende ayale kubantu kufuna sikuconze kahle ukuthi usho ukuthini lokho. Singathi masithi uhulumende uyahamba yakubantu sesisho ukuthi asisafuna tinkhundla kodwa sisho ukuthi le tinkhundla kufuna tisukele embabane tihambe tizivele yofika lemphakatsini ngoba tinkhundla tikhungelwe emiphakatsini. Lamave bantu benkosi nanisive sala ekhaya lokusimangalisile nale badlali bengihamba nalo ngilo ukuthi emave lawo leswahambile lapho asime khona ngoba nathi sesingakahambi sahlwa lokuthi singakumaphe emave lo ngathi evakala ngathi impela nakubalwa lenzathu abo democracy nawo yabalwa kuthiwa yahamba embili sathi dawukhetha wona nasifika le maveni lesikukhanzile kuhamba embili sikhanze ukuthi la mave lawa ade lo msindvo nakade lo msindvo la mave lawa abuhlonipha ubuholi bawo nasisalandzela ukuthi ibuya bulenza behlonipha ubuholi la kula mave lawa sakhanza ukuthi la mave lawa ngemave eluhlobo loluthide lakhethekile. La mave lawa ngemave lafana nelivela kangwane nawo lasene buholi bemdzabu lapho khona ukhanza kusene tikhulu kusene abantu benkosi kusene order nje kahlonishwa labasitshele kona lokuhamba embili bafike bathi yeni nebakangwane kwekucala singakusho sicela ukuthi imane nisetfalela inkulumo niyimikise kuyimbubo emhlaba niyawusibongela lokuthi ikugcine naku liyakukhanza lamasiko nemhambo yemaswati bathi live ngaphandle ukuthi ligcine lokho kude lapho lingaya khona bathi nathi la sikhona khona sesiyasho lokuthi awube kunene bohusifucala bohulumende bethu lokuthi aseniyawuthekela kangwane ukuthi bakugcine njani lokho lobungibo babo singabiyela kanjani thina ngalokuphelele bathi nyalo hawu sesimapansula nje siyafuna kuba ngiko
but nangalapha sibanjwe ngumoya yangesheya kodwa siyafuna abangilokwethu kungako ke bonke osingithi ngiyanikhuthaza lo ukuthi wonke mdla kabamba aqinise la ekseni kungaphunyuki ngakuye umhlaba wonke sobuke kangwane ukuthi kangwane bentangani khona abakhanze vele siyincwadi lefundzekako lokuthi vele sentangani bekunene. Umuntu-ke sekangatibuta ukuthi ingabe lelive lakangwane selilungele kangakanani ngekuthi lisale libuswa ngale ndlela yokubuswa nge-single country-wide system of local governance. Impendulo ithi uhulumende sewuvele ulungele njengoba uke wakuzama kuletinye tinkundla takuleli letine lesetivele tinahulumende lophelele pheceleti ema-service centers lasavele anika lisito lwahulumende kalokuphelele. Kuyabonakala ukuthi live lifanele lisuka umkhankaso lomkhulu ngematubane lamakhulu livele lithi mkwe kubuka ukuthi ke lapha lo sive njoba besibeka lokhu besikubeka bohlungu baso sesihlangabetana naso kanjani ke enini bekunene. Wabonakala ukuthi lenzaba yaka decentralization iyafuneka lokho ukuthi vele ibukisiswe ngesigaba lesifanele solo sikhuluma ngetindzaba nje ngoba indzaba yonke ilingisa yona le tinkundla ngoba sonke lokho silapha sibantu sive sikhulumile savakala nge-political situation yakangwane ukuthi cha i-political situation letinkundla system of government ngiyona vele labayithandzako even bakangwane. Kukhanya ukuthi ke kubonakala ukuthi ke le policy nje njoba labanye bakhuluma nangayo awayifundziswe even lonke ingene nakuma kuboma curriculum ibe part of i curriculum yelive nakufundziswako nje labasha nalabatawuvela ngibabonile ngisho nalabasha khona la babeka bavele babeka sibili ukuthi asiyifundzi lendzaba. Uyabona ke ukuthi ke ngumsebenzi lona lofanele wendiwe nini bekunene. Kuhamba nekubuka ukuthi njoba nasikhuluma ngetinkundla kule esiveni etinkundleni kunemiphakathi bobabe tikhulu bantu abengosi labaliso lengosi kuphinze kube nebuqopho nendvuna yenkundla lekubonala ukuthi nelilunga leParliament njoba live likhalile ukuthi hawu sithi singabamikisa lena asiphindze sibabone le etinkundleni ngula kufuneka letindzaba nitiqinise kakhulu nale machinery ibonala ukuthi iyaqina kakhulu lengithemba konje ukuthi nje njoba nasi sikhalo singaka eminyakeni lotako naseniphindze nibuya ndobika esibayeni ngidakuva ukuthi ungabe ikhona any progress kule ndzaba bekunene. Njoba nje nembala kuyawuba kuhle ukuthi indzaba ingabe solo iphindze ilandzelelana nekulandzelelana ukuthi namuhla sikhalile ngayo nayitolo sikhalile ngayo nini sikhala ngayo kepha ke kodwa likhambi sifuna impendulo lengiyo bekunene ukuthi ke hawu kunyenti livele likubekile ngebusweti vele tindvo letinyenti atihambi kahle. Umnumzane Mbuso Dlamini longumluleki wetemthetho ebandleni lengamele likhetfo nekusika kwemingcele i-Eswatini Elections and Boundaries Commission naye lobeka sebandleni lekubuketwa kokubhalwa koluhlaka lolusha lwe-decentralization policy ya 2005 unxusa sona sive ukuthi sitilungiselele ngalolushintsho njengoba uthi lusidzingo lesikhulu ekutfutfukiseni impilo yesive seMaswati lena etinkundleni. Bantu bengwenyama bayakhuluma
nabakhuluma ngento yakabona kusuke bangathi ukuthi bakhuluma nge-decentralization. Bakhuluma nje bathi hey thina lemakhaya sifuna lokho, thina lemakhaya sifuna lokho, thina lemakhaya sifuna lokho, akwenteke lokho, akwehle lethi imali lembabane tihledileni, athi buya la kithi abantu siyahlupheka. Basho njalo abantu abasembi kwenkosi yabo. Kanti bakhuluma i-decentralization levetwa i-constitution, levetwa konke lokukhona kwase-ministry yaseTinkundleni. Sithi-ke sisabuka le policy yethu sisayireviewa, asiconsideration nekukhuluma kwebantu basemajobeni basesibayeni. Lelive laseSwatini seletamile kuletha lona lisito lwahulumende edvutane nesive lena eTinkundleni nakhatha lokhu bekude lo mthetho wokumikisa hulumende esiveni. Ikakhulu kuletine etinkundla letibonakele tidla umhlanganiso disebenta kahle sibili kuletheni yena hulumende kusosive. Leto tinkundla letinema service centers tifaka ekhathi yakalobamba, Mhlambanyathi, Ligongolweni neyasemayiwane mane yona yakhinyabedeka ngato tehlakalo tebudlwangudlwangu bemnyaka wa 2021 kanti hulumende sewuvele usemkhankasweni ukuthi ilungiswe masinyane kude kuthi kusitakale sona sive sembube. Akusho ukuthi kude imisebenzi yahulumende lese ikhona esweni. Lesikusho ukuthi kuhamba kancane. And kuyadingeka ukuthi kube nalomthetho and ipolicy ya 2005 iseyisele ngemuva kwalela siphoko kuphele khona. Kungimanje nje sikhuluma kunetinkundla lesekubonakala ukuthi setibo hulumende sesinawo lama services ahulumende. But lokho kuze kube affected kahle kufuna lenkundla vele iconstituteke ibe governed as hulumende. So ema services lamanye akhona Hulumende has established the service centers to make sure ukuthi kukhona lama services lesesekakhona. The strategy is that aganze so that kube eSwatini lihamba indlela lenze kufika lapho kunema services khona. Sine silitiko sesivele sisebenza ngale local government bill lengakaphasi. Sesivele sifuna silohulumende ayele kubantu. Sesivele finance imbambe ngesandla nePBC. Sithi akahambe ayibona yaboshifu akahamba ayisiveni kulamalanga nje sibona bayaboshifu nathi siwa bayaboshifu siya kulamabandla eTinkundla faka sibo MP nawo siyavusela nawo siyachazela nganza the budget emva kwaloko sithema semnyano tako sisabe silekela abantu vele direct sebatikhulumela nabo sibathini bekunene. Indvuna yelitiko letinkundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini uveta ukuthi ingabe lo mthetho wokubuketwa kabusha kwale decentralization policy wa 2005 sokusiphi isigaba nyalo njengoba lelitiko lakhe selisesigabeni lesinye sekwakha umthetho wetinkundla local government phecelezi i-single countrywide local government system lathi utosebenza ngokuthetana nale decentralization policy nayo lathi umlangeni beyisacolwa kulamalanga. Le local government bill ihambisana kanye ne decentralization policy le sey review le policy while sitakhumbula sibevele khona from 2005 yapasa 2005 manje yalo libandla bekwesikhetshana sekuyi review le policy lisayi review le policy kule policy kuyasho ukuthi yini imisebenzi lethandwa central government yini imisebenzi lethandwa local authority lephasi umuphi umsebenzi labatawenta bobabili labangabambisana kuwena clearly defined kule decentralization policy. Le policy tathi ngaphasi cabinet uthi seyingasebenza bese le attachment lekhuluma ngale misebenzi efanele le schedule say attachwa kule bill so abantu abane attached schedule kule bill letabe extractwele ku decentralization policy ngiyasengichazile ke lokuthi iyabe isho lokuthi inzaba the security event iyawuhlala ku central government ngakwenteke bese singatisherisha tindzaba ncane ama feeder roads iyawuhlala ku local authority ngeke bese na uhulumende ufuna ukuwenda ngebekisi.
Kulandzela ukuthi libandla lebelibuketa kwakhiwa kabusha kwalomgomo we-decentralization policy wemnyaka wa 2005, lomunye walo umnumzane Cornelius Dlamini welihlangothi lakwa-decentralization etiko letinkhundla usinika sithombe ngeluhla lomsebenti ihulumende lahlele ukuthi luhanjiswe ngalokuphelele luyiswe esiveni kanye nalo luhla lolusito lolutosala kuye hulumende lomkhulu pheceleti i-central government. Loluhla waletfula kuwo emalunga ephalamende kuma-portfolio committees ehhotela le-The George Gamanzini. Ipolicy yethu yaka-decentralization lesisicedzile kuyi-reviewer seyimele ukuthi iye-cabinet i-approve. Inaloluhla-ke loma-functions lekumele ukuthi siwapropose ukuthi abe-devolved. Lama functions nabakhuluma ukuthi abe-devolved sihlukanise kathathu. Lenye ema functions athi lawa atawendiwa ngu-central government noma ngu-national government. Lo hulumende lamuhla lesimjwayele ukuthi labanye bayathi pheceleti usembabane. Bese kuba nema functions la proposal ngile policy bahlonishwa ukuthi angawenda hulumende lo central ne local authority iwende. Le local authority lekungile nkhundla inkundla i-local government authority. Bese ke kuba nema functions noma imisebenti lesithi yona yale local authority kuphela yenziwa ngiyo kuphela. Ithi ke le policy yona inqoma ukuthi lokhu akwendiwe nguhulumende lo central kanye ne local government. Bakwenda kanye bangakwenda kanye lokho. Lokufaka ekhathi renewal of public transport permits, cultural matters, health services. Kukhona la bekise khona presenter wethu akhulumisa ukuthi mhlambe kune health center iyakhiwa ngu-national government but akayakhi nje ude national government indzawo yakhe yedwana. Lelive lonke lithi inkhundla nakayakho ukuthi ayakhe enkundleni kodwa yendiwa nguye. Nenkundla nayo ingakwenda lokho. Ngiko ke sithi lawa angendiwa ngibo babili. Bese kuba ne-industrial promotion, legislative procedures and processes, pollution control, property tax, public works, special planning, housing and development, soil conservation, tourism, trade and commerce. Bese kuba investment, administration of justice, administration of forest, agriculture, public procurement, resettlement, electricity. Ngale ngenhla bahlonishwa ngabona bakhumbula sithi energy sector, but lapha sisibuya sithi electricity. Bese kuba ngi-firefighting services, sport, recreation and amenities. Bese kuba ngi-roads and traffic automation and maintenance. Bangawenda kanye. Lawa esithathu bahlonishwa ngilesithi sipropose ukuthi ngale policy wona endiwe ngule local council iyodwa itendele yodwa ingabangiswa ngumuntu. Ngula lathi presenter lo mthetho ke le bill itawuthi siphasile iphinde ithathe lama list of functions lawa iwafake khona as part of the schedule. Wona ke i-building control, early childhood education, local tourism ngale ngetulu ku-concurrent se-tourism. Ngala sesithi local tourism, local integrated and special planning, housing and development, local health services, local public transport. Ngale ngetulu kuhulumende lo central state regulation of public transport, levies, tariffs and tolls. Bese kuba local public works. Ngale ngetulu kuhulumende lo mkhulu state public works. Bese sithi storm water management systems in built up areas, trading, water and sanitation services limited to potable water supply systems and domestic waste water and sewage disposal systems, veterinary services, vehicle license renewal. Veterinary services ngoba vele bahlonishwa lama service lawa alethi inkundleni alekithi. Akabuke ngithi ke sisethe inkundleni ukuthi sikwenda njani lokho bangaye embabane bayopota khona. Vehicle license renewal, licensing of vehicles, abattoirs, ambulance services, local archives, local libraries, local museums. Ngale ngetulu sikhuluma ngema-national libraries nema-national museum. Local museum, billboards and the display of advertisements in public areas, cemeteries, funeral parlors and crematory,
abonakala manengi lawe local vele afika ku 42. Control of public nuisances, control of undertakings that sell liquor to the public. Facilities for the accommodation, care and burial of animals, fencing and fences, licensing of dogs. Le policy nje ibhutha embili le policy. Licensing and control of undertakings that sell food to the public. Local amenities, local sport facilities, markets, local parks and recreation, local roads, noise pollution, pounds, public places, refuse removal, refuse dumps and solid waste disposal, street trading, street lighting, traffic and parking, gardens and landscaping. Le policy bahlonishwa nayo ikubuka kusiletingundla taba local authority. Lokwenteka kuletinye mhlambe kwanyalo kusengakende kuletinye kude ama streets enkundleni yethu. But ndasi yakhona nayithuthuka lenkundla itawubona through the spatial planning, let's say local special planning ukuthi sihlelisa kanjani senda kanjani kuze sithuthuke. Ngiyabonga bahlonishwa. Sesifike emaphethelweni alolu hlelo Mbukeli Sive Siyathuthuka wativela Mbukeli nokuthi umgomo we-decentralization policy of 2005 so uhambe isigaba lesingakanani waphindze futhi wativela nokuthi lo mgomo utawusebenzisana kanjani nemthetho wetinkhundla local government bill. Mbukeli bewubukela Sive Siyathuthuka kuso sibuko seMaswati eSwatini TV. Ngikufisela kubukela lokuhle etinhlelweni letilandzelako. Ibito lami nginokwazi ngwakadlamini usale kahle. The program you've been watching was proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration. Now TV.